Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa sayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bibarakatil Qur'an wa najjana minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an wassalatu wassalamu ala man unzila alaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina ta'allamu wa 'allamul Qur'an wa ba'd. Sinina tar masih malabiki memari padang kaki irfuro rifong Allah Ta'ala. Alhamdulillah kifakolingi tan rapapojita tan rangasukuru kamarajata lor sarajan nafong Allah Ta'ala. Tentu nasabah fallo-molo musimatana lauri fadari di manang sehingga nasabari topadang kahadiri madapungang rilalana yesi di bola mafacin nafong Allah Ta'ala nafano baraka insyaallah. Tentu sedinya ya sama turusi ya naritu pada melo ki pugau sedi fasuruang pakasiwia fuler fong Allah Ta'ala memuari manca gilala ngir seseta untuk asalama kalino koto profe mandi akhirat mati insyaallah. Salawa koito papa salamat suku lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi angke korituri akaciri sunnah malabina tanda hodo fong Allah Ta'ala simatana wiriki acin yang ngati untuk makaciri sunnah na Nabi ta untuk gaukangi sunnah na Nabi ta sekecil apapun yang kita pahami nawadingi manca jilalang asalama kerisese ta'lino nan akhirat dan untuk mendapatkan syafaatul uzma syafaatna untuk muttamai surga pamasena mati fong Allah Ta'ala sermondina sinina tar masih malabiki memarif hadang kaki irfurur fong Allah Ta'ala rilalana ia atatung barakata insyaallah. Di hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kihmina serampeng aki buat mamuari wadingi kifaham madecing nariatan ni masa untuk asalamankat talinon ni akhir. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasa nabita taraktu fikum amraini usalay nga kotu menang idi ummana idi umma selengi amraini dua mana lan tadillu abada furade mufu saman nanungang ma in tamaksaktum bihima salama ang kamuki matan ni masa riduai mana ang kena salengki Nabi sallallahu alaihi wasallam ya naritu Al-Quran wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam akurangi si bawa sunnah na Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasaba iene duwe hadere malabi mancaji padoman rilalana atau tungal linota. Baik fakasiwia melori fafole, melori fegau maka kembalinya kita kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya kongka fakasiwia melo ijama lesuki makutana kia korangi. Ang kagapapalalo na yari gana di yari galesuki makutana ri sunnah na nabita hadisan na nabita sallallahu alaihi wasallam pura gana fegaw yari gana di nasaba makakongi hadiri malabi mai gari falawangata wal iyazu billah termasuk dai
mega pugau amalan-amalan baru siap bukit sampai tegi monro ifa cocok ya gagawe dari sisi apanya na wedding ifa cocok Iwan ni saya ditelepon sama teman sama penyuluh tapi Ustaz oka makutana biasa ga tafegau sempajal Lailatul Qadri daku terus terang den angko fegau kada kak magami mangina seng engka anggota nerawi jamaah mas sempajal Lailatul Qadri jadi giling makutana kolena maka lo memang gitu rumah tu koni Lailatul Qadri nasa disengi tapi malam ke-27 kaya cocok ni malam ke-27 kak manasan ni kat turung Lailatul Qadri matu koni bi namanya fegau kan ya ufadani maka dekat aneng atau masih sekolah ke pesantren Yasrib tambah 5 tahun lebih di Setiba Makassar dia pagagas di Ustadz Pak Guru ki maka da fegau sampajal Lailatul Qadri kemudian kita membaca buku-buku ya fikhi digage untuk sampajal Lailatul Qadri maka kuangi tafadanga maraga modele nah sian rakang ya roh italai sampajal Lailatul Qadri nasang naya neje nampi makutana ka apa nai iya yang untuk ka aku ya secara pribadi dengan terbatasnya ilmu yang saya miliki si bawa napa gurangi guru tamar biasa di pesantren ini nang kana suruh ki maka da pada luka kombo mas sampajal Lailatul Qadri tai bigare na aga sana literatur buku-buku fikih angka ga koro maka da sampajal Lailatul Qadri cuma farentana agamata na ilorangi ifamega ifakasiwiata di 10 terakhir bulan suci Ramadan memuari di salah satu malam di antara 10 terakhir itu nasi tujuangi Lailatul Qadri sehingga yang ke isampajata yang ke ibadata yang ke ifakasiwiata fadelona narik makasiwangi sisa bu ulang makumiro ada nagurutta ya ku yoro maka da sampajang khusus eloka makutana dia nafadakan sampaja witri angka penjelasan nabita si raka gimelo muala talun raka gimelo muala 5 raka gimelo muala dengan model-modelnya mapakuye napakuye ya ko sampajan Lailatul Qadri pikogai nasang iya naje itu nampi makutana ka ko aja na tulimanu ka iya hadirin dan hadirat jamaah tarwiyah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala iya bukan berarti hadirin malabi maga senah wacangi ya kongka fale dalilena taruntu angka taruntu rilalana akorange angka taruntu rilalana hadis silakan tajama ya kongka imi ya kode Allahul musta'an ya kamana idan mebu ga ubaru ya nah jamaah tarwiyah mudah-mudahan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nasaba irun nanya garansinna nabitta taraktu fikum amraini usalainga kotu dua mana lantadillu purade mufusa manan nungang nari kumatan ni masuk ki ya kotoni monro hadere malabi buana rimondri furata masyahada asyhadu an la ilaha illallah buana syahada ila ilaha illallah ya naritu apa si mata-matai belori fong Allah taala wa asyhadu anna muhammadar rasulullah buana ya naritu ittiba'ur rasul maka cueki nabi sallallahu alaihi wasallam maka dai gorutta cedek nekia si kannawi si cocoi si bawa nafego nabita si bawa nasurangi nabita jauh lebih berarti jauh lebih bermanfaat dibandingkan maega nekia de gaga akacuran nafoli nabita sallallahu alaihi wasallam ini yang perlu kita pahami hadirin malabi nasabak jaka mana ifego ni mega pak kita we mega tapi ternyata dia nang kena fego inabita dia nang kena surangi nabita hadisana nabita sallallahu alaihi wasallam nigi pugau baru rilalanna agamaku anu dek nang kawasurangi anu dek nang kau fegoi majapunna ritolak ya to gagaibe dina tarime fong Allah taala nah sini na termasuk lebih ke hadir makanya kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah pondasita Al-Quran si bawah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam makanya asanna idi
ahlus sunnah wal jamaah, al jamaah tuhiyah ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Apa yang sesuai dengan kebenaran namun cilalemu pegaui. Daripada mega ki pegaui ternyata dia tongang. Jamaah tarbiyah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua nasalengki akorangi si bawah hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang, ma huwal Quran? Ya tegari ya sang akorang. Ya, kadai ya tutuli baca we alhamdulillah ya memang tutuli baca we, tapi apa pengertian daripada Al-Qur'an? Ya. Tentu duan rupa pengertiannya. Engka secara bahasa, engka tu secara istilah. Kalau bahasa dari kata-kata qara'ah, bacaan, anu ribaca. Ya. Kemudian Al-Qur'an dari sisi istilahnya, ya, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya naritu kalamullah al-munazzalu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu bilafzihi al-muta'abbidu bitilawatihi al-manqulu bitawaturi. Tama pilima iyewe kategori he nariasang akorang. Nomor sedi kalamullah bicaran na fong Allah Ta'ala. Mapamulay al-Fatihah gang kacapaan aku la'a'udhu birabbin nas. Tapi anak-anakku ko saliwa ko dingi mamaku ki yolo cinampa. Ya. Ya, kita kembali. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa urus di sana. Ya. Mapamulai surah Al-Fatihah gangka capak na kula a'udzu birabbin nas murni kalamullah bicara na fong Allah Ta'ala. Degaga campurui, degaga bicara tolino, degaga bicara na nabita. Siapapun murni kalamullah bicara na fong Allah Ta'ala, dan inilah i'tiqad kita, keyakinan kita selaku ahlus sunnah wal jamaah. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, narampe fong Allah Ta'ala rilala Quran malebih dalam surah At-Taubah, ketika riwatu angkana kaum musyrikin itawangi itarungkui, maka di fong Allah Ta'ala turun ayat wa innaha ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Nariko angka set di wawang set di kaum musyrikin istajarakah meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, ya, meloi alindungan riko Muhammad, fa'ajirhu maka lindungilah dia, farakaiwi yaruh hatta yasma'a kalam Allah, gangkaning kalingana bicara nafong Allah Ta'ala, ya naritu Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran semuanya adalah kalamullah. Ya, berbeda dengan paham-paham yang lain. Nasabah angkatuk paham rilalan na agama ta na fahangi makada akurangi makhlukullah anu rifancajin nabi fuang Allah Ta'ala. Ya ko idi ate kata akidah ahlus sunnah wal jamaah semuanya adalah kalamullah bicara na fuang Allah Ta'ala. Ya, memang iron yonronge maroki karta sae anu rifancaji. Kalau pengen ifake maroki anu rifancaji anu riebu, tapi iya royoki alhamdulillahi rabbil alamin gang kecapana gang kakulang birabbin nas itu adalah kalamullah bicara nafong Allah Ta'ala. Anu dena wedding iragu-ragukan, anu dena wedding ibata-batai. Nasa nabi nasa fong Allah Ta'ala wa manittaba'al hudayah la yadillu wa la yashqa dalam surat Taha nigi makka cirwi batuana de na bata-bataiwi de na ragu-raguiwi al-huda yang itu akorangi la yadillu wa la yashqa furade na fusa dan nia dia itu nama susah atau tunggal linona. Jamaah tarbiyah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, al-munazzalu ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan ya angkewe kifaturungi lokaniga nabita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sisi pengertian ini hadirin malabi ifahani ya ko angka tau masang yalena maka dana turun ka akorang bicara salah ya tuh langsung dipastikan nasabat ya ini pengertiannya bahwa al munazzalu ala nabi ifaturun ilal nabi sallallahu alaihi wasallam ya biasa kayak kelinga maka dia korangnya fatapulo geso
30 geso lo nabita 10 geso lo kesan roiwe ai salah ya tuh. Yakini pastikan itu salah ya tuh. Karena Al-Quran satu ayat pun, jangankan satu ayat, satu kata pun di dalam Al-Quran tidak ada diturunkan selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tarian mudah-mudahan rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini juga tersirat maka dia yarfali fong Allah ta'ala ko yasik monro nasabak na faturun na ako orangnya ya ko bahasa ta idi ogi i faturunnya ko orangnya fole yasik no yawa berarti ya paturunnya fole yasik berarti fong Allah ta'ala ko yasik monro. Ya, ini juga termasuk akidah kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, meyakini bahwa Allah itu ada di atas arasnya karyasik na arasnya bukan ada di mana-mana. Apa angkat teka pawi mapakoro bahwa Allah ada di mana-mana. Ya kok Allah sebenarnya ada di atas arasnya, bukan dia ada di mana-mana, tapi ya kok pangisangan nane semanang dimanapun. Ya kok fakitan nane tamanang namun bere-bere lotong riase na batu lotonge rilalan na goewe ni stop wang Allah Ta'ala pangisangan na wang Allah Ta'ala memang di mana-mana. Tapi ya kok zat na wang Allah Ta'ala sesuai dengan ayat Ar-Rahman alal arsy istawa wang Allah Ta'ala engkau riase na arasana beristiwa di situ. Jamaah tarwiyah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua nih, Al-Qur'an kalamullah, kemudian al-munazzalu ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-mu'jizu bilafzihi, di setiap lafaznya adalah mu'jizat. Ritungke lafalanna akorangi yana itu mu'jizat. Dan mu'jizat terbesar ifaturungangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ia naritu akorangi ia mananna nabiewe suroewe angkaiwe nau tusuk puang Allah Ta'ala denari tusuk bawang nekia ifasilolong isi bawa mu'jizat angka nabinna yarengi mu'jizat nafatu otomatewe panglutan Nabi Isa alaihi salam angka nabinna tongkana riberengi mukjizat ilmu Allah Ta'ala melalui tongkana napiangi tongkana di tengah lafangai nancaji ula tema kerajana panglutan Nabi Musa alaihi salam ya tonaro tongkana na bampungang rita rikesana risaloe na mafue nolai watuna ifasalam arifong Allah Ta'ala. Semua itu adalah mukjizat. Akan tetapi hadirin malabi ia mananna mukjizat angkai weri-werengi nabi-nabi makdioloewe setelah dia meninggal detoni gaga. Berbeda dengan Al-Quran. Akorangnya hadirin malabi mancaji mukjizat terbesar na nabita deni gaga nabita akan kekal kemu'jizatannya sampai hari kiamat. Selama idi umat selengi meloki paham mak guriwi, selama idi umat selengi meloki tadaburiwi, insyaallah kita mendapatkan mukjizat terbesarnya dalam Al-Quran. Contoh hadis renang kirampewe lan tadillu abada. Okohe pakai wilan, denak ke dalam, detonak ke dalam. Ini mujizat dari setiap lafaznya. Makanya di dalam Al-Quran maka firman Allah Ta'ala lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Furade na Mario, furade na Maranu, Yahudewe, Sibawa, Nasraniewe, lori idi umma selenge hatta tattabi'a millatahum gangkarya cirina agamana. Okohe napanasangki puang Allah Ta'ala dengan kata-kata lan aga betul nah hadari malebi magi na nakra puang Allah lam tarda magi na nakra la tarda talunru fahurufu rilalanna korang lirna korangi la lam sibawalan pada limanangi ake gunana hadari malebi yakola make batuangi wi tidak ya mananna ya talue make batuangi tidak manang tidak la lam la tidak tapi angka unrona yakola batuanna tidak saat sekarang ini maka kuangi bawangi contoh la asyrabu de winung saya tidak minum masukna na karena lama masuleka kau di biasa waktu teman ngaji maki lama masuleka lam alif nasangi anak-anak mereka dalam alif lama masuleka yakola batuanna maka kuangi bawangi la asyarabu de wenung tapi wadi jaji onange fura kak menung wadi jaji matu melo kak menung tapi maka kuange de wenung ya kola
Kedua, lam. Ya kolam maka batuannya tidak. Contohnya lam asyarabu. Saya tidak minum. Tapi jalokna ya naritu maka kuange de wenung onange de to wenung. Tapi wadi jaji menung ngak matu. Ya kolam lamam punuming maka lesena lam. Ya. Ya minari kolan lan batuanna tidak. Contohnya lan asyarabu. Ya, saya tidak minum. Batuanna onange de wenung maka kuange de wenung mangoloe de to wenung. Itu kalimat lan. Makanya inilah kalimat di antara yang tiga ini kalimat yang tertinggi adalah lan. Ya. Ini tu nampi na pa Allah Taala lantar da angkal Yahudu. Ya ko bah batuan mi bawang melo ibaca Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kita. Tapi ya ko ifahangi maknana, ifahangi mu'jizatna. Hadirin malabi langsung tatanang matadda papina dinge riati kata. Insyaallah. Ya. Saat nampi makan Allah Taala lantar da dia nak ke dalam tarda. Berarti furawi marnu Yahudi si bawa Nasrani be. Latu maka kuange. Ya. Makanya Allah mengatakan lan dulu dari turunnya Nabi sallallahu dari diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam letuk maka kuangi sampai hari kiamat tidak akan pernah makanya bahasa tertinggi kita pakai lan tarda tidak akan pernah ridho al Yahudi dan Nasrani hatta tatabi'a millahum gangkar ya cirina agamana namo maga batena kasih sayang Nasrani wilo koidi namo maga batena galona ampena namo maga kesina sifana namo maga batena galona batena mak bicara tapi pahangi madeceng fasanna fuang Allah Taala lantar do angka furadina mariuna marennu selama kita tidak mengikuti agamanya. Makanya di dalam hadis Nabi tadi makanya Nabi tak lantadillu tidak akan pernah sesat sejak zaman Nabi sampai sekarang dan akan datang tidak akan pernah kita sesat selama yaktani masa iduan ruhewe ya naritu akorangnya si bawah hadisana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran ya setiap di mujizatnya Al-Quran adalah di setiap lafaz-lafaznya ya mega ya ko ibaca wi akorangnya ya dengan pendekatan ilmu nahwu ilmu saraf dan segala alat-alat ilmu-ilmu yang bisa memahamkan kita ya macili-cilingi ya hadirin malabi makanya banyak kita temukan ya orang Nasrani setelah membaca Al-Quran dia masuk Islam mega ya karena kenapa dia mentadaburi Al-Quran ya dia mentadaburi Al-Quran hadirin malabi dan inilah mukjizat yang tertingginya Al-Quran adalah di setiap lafaznya ya. Terakhir ada satu kisah saya dicerita di luar negeri terjadi angka dokter ahli bedah apa mana ya ahli anak apa mana kebetulan nyuruh tuwe 2 tahun masamang melo memana ya nafi mana set di oroane anakna set di makunrai anakna sisan na furamana ngi memana furamana ni selesai beres ni masumana ni ya 2 ifacingi dengan segala timban diaga takko iweringi afusang yung nanya doktoro maka dia yung nanya borani gaji anakna makunrai ga yung nanya b borani ga anakna yari ga makunrai ga pusawi o kotoni hemoro apusangan na ihadari malabi na sabari na lolongan hidayah oleh ruang Allah Taala magi ya rupa rawai salang yun nanya doktor tanya salang iya na padangi na sabak munro ni takka janna bahaya ja kami beringi burani na makunri anak tawi beringi na farakai dari sisi hukum agama luar biasa munro takka janna makutani yun nanya parawai maka da magi itu takka janna naseng pusaka aga papusaki dia bisa yun maka da tiga ko anak na yun nanya tiga anak nabi maka dawi yun nanya parawai yakko risese na agamaku risese na kitaku aku rangi yakko melo ki ufan nasanga ki munro batamupi na ulama ni wek kedua maka da melo ki ufan nasanga orani anak na ye makunri anak na maka da coba nih kole
walaupun masih ragu-ragu bata-bata mufi coba nih balik nalai noli iya dua indok dua we makunrei indok namanya ya nanae nafa tudangi nafa dambangi nalengi kompa susu na kompa wisusunna nafa saiciceng ni nampa na lapasang jinco susunna matarima na tarwi ko kacaiwe si A si B nafa kutoro na lengi kompa susunna kemudian nafa saiciceng nampa jinco susunna nalen nafa tarima wiko kacaiwe kemudian diberikan takaran berapa cc berapa mili antara ya dua ternyata hadirin lebih aku sangat nafuang Allah Ta'ala si A misalkan 50 cc si B 100 cc maka dia nangi parawaehe penelitian na akorange menurut akorange atikana agamaku ya maka dia nangi 100 cc wai susun na ciceng ikompa orwane anakna iya onangi 50 cc wai susun na ciceng ikompa makunri anak-anak maka ditongomwa tolong pertanggungjawabkan maka insya Allah saya pertanggungjawabkan nang kekilalan aku ramah lebih agar nafufuang Allah Ta'ala rilalan aku ramah lebih na iya tawana orone we pada tawana dua we makunri saya ulangi na iya tawana se dewe orwane fada wi tawana dua we makunri berarti 1 banding 2 dengan ayat ini hadirin lebih kemudian diadakan tes DNA ternyata terbukti pada wi golongan darana A si bawa onangi buranewe pada wi golongan darana B si bawa onangi makunrehe dan alhamdulillah diputuskan kotoni monro hadirin lebih nasabari iron nangi doktoro tania selang dan dia mengikrarkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah barakana akorangi. Dan inilah mukjizat daripada Al-Quran. Sini na tarama sama lebih ke hadir ya nak fakirafi peletukannya rilal nay watu baraka ay tanah pura baraka ko Allah taala daripada ri manang dalam bila bifa baraka nah lori alaikum melo adam pengak dari ko kada aku ta pasala nasaba idi urfa tawe onrona ki atas salangi bolana ki atas kurang subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.